Мома луха саха сирин хотугул устарыттан биддестере. Быйылгы сылга улуска үгүс кәре бәле юбилейдах түгеннер. Ол курдук. Мома луха быйыл төрүттәммите тоғуон сыла. Улус ымыйын хүрбәйс күнүгәр тыһынчы 931 сыллааққа тәрелли бите. Республика хотугулу илин өттүгер сытар, кең нехилеге хону, Жакускайттан Коратка сиринен аян 2 тыһынчы километр, халланынан тыһынчы 125 километр, оттан ууннан аян 3 тыһынчы 774 километр. Улу сарас хостонор сир байынан биллер. Ол курдук кыһыл көмүс, үрүн көмүс, сынк, свинец, медь, чох, гипса, мрамор, онна тутууга туттар материаллар. Момага үстүһүнчө 104 хетте метре үрдүктэх, Сибир хотугулу илиңи самай үрдүк кайыта победа өргөһө қаллаңа тие карбахан турар. Андайдуга самай улахан тарын. Тоңор диен туун билбетэх улахан көл, кахан эре уотунан уһуурбут, тааһынан тамнаммыт, умуллубут балаган тас, вулкан, онтон датын айылга арас чиктилере манна баллар. Тыгынчы 931 сыл ымыйын сүрбәйс күнүгер Саха СССР Киң Ситерилях комитетін бахарытынан Мома абыйттан арақсан туһунан административный район быхытынан терилли бите. Эти курдук Мома лугун жана сергете, Саха сирин тыытын кайыстыбатын культуратын, өрәгәритин онна датын бары кайыскаларынан тугунан дәккәмнәммәт бай кылаты киллерен үйне сайда чечири челгие турар. Сахабыт сирин бир бастын кыржагас Емельян Ярославскай атынан Саха музейин кен келетигер Саха СССР төрүттәммите 100 сылын белетәһин чырчытинен ытыллар. Мома төрүттәнитин историятын, сайдытын, ологун жахагын, биллилях чулуу жаннорун билихиннерер көрдөрөр, жүкәбил сугумунанныгар быстапкан өңө Мома лугун бачуотта холоктогы, Россия суриятчыларын союгун чилене, РСФСР үтүөләх учутала, народ өрәгәритин Саха республикатын өрәгәритин туйбуна, Саха республикатын народын мастара, бүтүн Россиятагы народ мастардарын быстапкаларын кыттылага Евдокия Николаевна Боковага анаммыт хотуга гордар тәрәһин ахылынна. Бу турар быстапкага Евдокия Николаевна сүдү үлелере кәлен жан серге көрүйтүгөр турдулар. Бу выставкабыт Саха автономияда терилибите 100 сылыгар, онна Мома района терилибите 9 сылыгар анан турорулунна. Манна эхе болгон тогот көрөптөн көрөккот беге крайбытын юретер түмелттен 300 чике курдук керине материалы экспонаттар алыбыт, ол бетер картыскаттан сыгалан ручкага тие барда бар. Элайду мачалтовые гунду аргенгелан битен. Бидемер тагри өвич торедакуи. Евдокия Николаевна Бокова
Muamalaktan isnipis nyokada turundan Россияла да бутучан дулан хавли өвөн коне асатканне буникан мот хоч эркерак ногон ырдалыстала хоча иш хоя гурка вотни хочан хоя ногон ойылнида кинигалнида докторган иканни бутучан нела быстакала биссе. Ноган мут хоч вакатта пурыңчырып. Бидамыр Евдокия Николаевна ян бихим ханин мутыкынче би абагау Иван Иванович Евдокия Николаевна үненне Анастасия Ивановна мут умын ялтысып. Привет. Балдыча. Биенам балдыч. Айнген. Евдокия Николаевнаны гытта биге урукуттан билсәбет биге аймақтар быт. Кининен бары үйерәбет, кен туттабыт. Бу әбән нұрутын чабыт қайкыға. Төгірітші таларына кейі болар. Үрді білінге дері улахан активный позициялар кейінен биллер. Онда бәйті даны күлен үйерен хаңатын әті ұрыты тойуға үшігея бачаңа дері қолаға әңәркәй наға үшіге әдәбді қоласта білінге дері. Евдокия Николаевна чөбін ұрыйын үйераға дейтігер үліләбітін методиянан әбән тұлғар қастасы ұстада жоннай бақтал тұспыппын. Hınça mahaldi yurra yakça çaka mahiri bagam yakça çakam hiri baga çulban Allah nyanyan dullah mangdaran yoltan jagar pon aldın Garpon alden yan ayam Onna kesähalaa muuten viikennistä puhutaan puhuttu työtä pitää tibit. Onna aanman eikässä asiakan elektrinen terillän manne belähinga bu haamai vasten jonnarun polo. Hayan kuttu kayan kelpitten. Евдокия Николаевна парабытын me orteta hayyitte var. Tükenlik yürü tahağa bakıtenen yer. Dari bitti mun yakka. Orkıçtan kine kergenen yeri varmış bokup tuğrana meyvisel naktan harya kanada. Toqati takka bihi buluk narsı bari bıspakka telefonun kulu kapsiteri tipi dalar. Kini gelerin kohanların hırıların taharari. Onna bollan buluyor var parasını eter. Akıllı görünen, akıllı görünen может такие Николаевны к себе вообще заведете, отдельно. Onna bollan kim Евдокия Николаевна da это Лене Ивановна kine yüce baba tabiane bin her gün beni biletti. Kimler geldi dedi ki обязательно. O manlık bu kirke manlık doktorun oğulları tihacı Лени Ивановича. Олин кинотугнение bu Евдокия Николаевна tugar kini kananna bu tiehbit. Ona aktara hepnemi bakaran. Конечно, Евдокия Николаевна tunan kina elbakep sensep ite veetamannet jemten turda. Bu kata kerja saat patoydu barmu maakelemmin talanımız sahılınna. Oğuz'tan kişinin yükütenmek, onu bana huruyarım kaytarahından kaldı diye. Kanlık tabirinler bazıları kanlık Osturyalar, hani olan koyun diye var bu lafta. Döngüye ciris diye bir şey ne tuvara yıkıp var. Onu kamu yapmadı diye kimi dedim bana tuttu.
Күдде үчүгэй күнгө келермен үйрө туралермен мени нахал бага деген кламтынан нахал еттигит. Үс сүрахтан мактанан турамын мен кине хами. Учуталды жамын сесеге председатель районул йыртакна. Бу ассоциация үлегит бер курудун биги деген кламны кытта курудун көрсөһәчүбүт. Онна кине үтөтүнөн. Кине ыярынан биги чут генекенттен келер поколениялар жа колбогоммут бу сибирянка дени тәрбиелеппит. Оны туып бар республика такталар бар кирбеттер бар арасына болттыр. Оны үчөй кинегени оңорон тахардырды. Бу кинеге битер сибирянка ден кинеге битен эми билер куды бей сибирянка бит Чилина Акулина Чечиганарова редактор кинеге битер мен автор бит. Олен бу кинене яка специальный презентациялар бит. Онда яка бу кинеге музейгедер бар болдун демен халлар. Мен яка бары мете инникитигер эдер чаттар сайдалларга биги өссө 2 соны үрүскенге бит колбонан таксарыдыр. Бастан соотокту таарарым мупут Северянка 2 деп о материал воспитавших великих людей. Онтон все-таки материал обилибитинен первый и второй том ден колбубут. Онны буна кочевой общиналар, он атыбыт табахаттар тустанна эби килдере биткен, эби өй кирен онда эби оңыр. Umuttu mama jalti mama beygilni. Ödügüt tabakıldır borotni. Mut eme ökmur Evdokiya Nikolaevna Bokova ikeven hundu jamkanda ur ya da nakırda ur umurut tolçıdahan. Evdokiya Nikolaevna Bokova oğun, törenli yan oğun, indigir uper. Katarı bu, hılkıd miken, ömkere bu, ömtek miken, ölüm çinik, gelen tokoy, eğencerden, indigir ka, indigir uper, juale du, kotingiga, tuguni du, talikinga, tuyilete, animate, upencete, indigirka, indigir upen. Unelkendu, otavatın, hirılcağıçın, nyekületin, baviduga, hanismatın, azatkamçın, indigirga, indigir upen. Umnitengeye, okatenget, jamkinçidan, oldayçakan, genel bu, ocak aldı, gülden çiğden, indigirka, indigir upen. Genel bu, ocak
символом этого для нас является именно Евдокия Николаевна Бокова. Сегодня очень много говорили о ней, не хочется повторяться, но я, наверное, скажу, что она для нас, наверное, как живая энциклопедия эвенского народа. Человек, который внесла свой вклад и вносит и дальше. Вот буквально вот какую бы часть культуры мы бы не взяли, эвенской культуры, в нем обязательно вот внесла свой вклад Евдокия Николаевна. Буквально во всем. Она и писатель, она и мелодист, она и педагог, она автор учебных пособий. Bуквально во всем. И в этом смысле мы вот говорим о том, что есть у нас поколение шестидесятников, да? Люди эпохи Возрождения, которые универсальны во всем. Обычно мы говорим о тех людях, которые обычно вот у нас вот наша интеллигенция, яркие представители, которые живут в Якутске, ученые, да, вот, общественные деятели. Но среди них вот есть женщина, Евдокия Николаевна, которая не живет в Якутске. Она живет там, на месте работает. И всегда там, на местах, она эту работу всегда проводила. И в этом смысле она всегда остается таким, немного в стороне, наверное, стоит. И это очень, наверное, очень важно. Человек, который практически работает на земле, среди своих людей, среди своего народа. И это очень важно. И хочу пожелать и Евдокии Николаевне еще многих лет жизни, активности, долголетия. Хочу пожелать всем момской земле, которая вот рождает таких прекрасных деятелей, таких прекрасных людей, которые действительно вот Момской земле это одна из центров сохранения эвенской культуры. И хочется, чтобы это и дальше так было. Приходят новые поколения, и они тоже вот продолжают очень хорошо, что сегодня у нас на представлении есть и маленькие совсем ребята, дети, да, чтобы они слышали, видели, чтобы они и дальше вот помнили это и потом передавали дальше и дальше. Такая вот связующая нить времен и традиций. И вот эта вот выставка, это действительно вот такое явление. Евдокия Николаевна тугунан бихи кылгасы кепсиятар битне болланы тыгынчы 900 хэттон асыллака первый класска кирбитим мен онны болланы учалы класска барбитим. Тоғыз учалдырын кытта класска кирен парта олар бутум, арай анхалны буты Евдокия крагавай хыртык бая түйче кирен келбити. Онны мен туран сиетен тураран сыргыланы бардуыт мен кытта кир. Мен нян хачудик сказка бердик кепсие, мопседен меха кәлләқынан хәнтилер керим бу. Онны сиетен меген иҗе барбыты калаһалар. Мен жол сказкага сырамын барстагым ди. Онны киҗе баран үсүл бе битни үрәп бите. Мен Аллаһ мен хамай тапталлах учтолы бете. Аллаһ үрәппен өрә тутаратым, потому что Евдокия Николаевна курдук. Эягас Евдокия Николаевна курдук. Оғосыганнах Евдокия Николаевна курдук. Исеиттен тапталлах аттыгар бариге тер бартер тарганар ки аяк болу учтол. Же олар бу учтоллардан учтол ел сүгәратын Евдокия Николаевна болар. Үса сылы тухары буга битни үрәппеттер тухары битни тәһлә хәлбәх ырыларга тәһлә хәлбәх каһаңга тәһлә хәлбәх искә җитгәр җәҗән бәйтен сиккә сидәҗән бу сыл буга битни онтан да би бәспетен быстыбат әтибит холбара кинеклаһына оларга дальше шеф тәһәр әтибит. Мен апыттан тохтепин багарабны да. Бу школага ого манагучтала улхан султалах болар. Аллах мен таңара мактанабын, дилхабар мактанабын, манагучталынан Евдокия Николаевнаны көрсөйбүн да. Евдокия Николаевнага мен 3 класска келбетим, беймер нехилегиттен. Оно бу Евдокия Николаевна кырдык аягас, хүрдах сымнагас, хүрда оголор нар догордох болунар, иеле болунар, ырымнан хырдык. И кени өрөп бите бегене эбеннер ыларга иске
бийске вышивкага бардын кени эбени ырыны же ханнык ырыны же габули таңнал канарком куняли эти курдугырыны леним долчиги деген улабы Ильдеке Николаевна учитал быгытнан кырдык айтакка аныр опыттах аягас мударай деп мен кене бастыкы өренәтчидәдем антан мен кеннебиттен балты görünmedi үсел ол канеттен барадым görünmedi ол би декергеммеден олық үсүлдән үсүлдик белер дә барбытыгар бихбе сонюй буппут мамага көспүтүгәр кытык саркат әтерим курдук сибәспитен олықты хүтәрбәппет көрсүһә билсиһә сәҗәбет онна сеннеринен через билебит кайдах жарын телефонун хабыт Евгения Николаевнага багалети битолук өстөдөганы чеген чебдик хылжаргар сүйсаһын билге ылыети биткенене кытта оннанар ырыла нар бу мастер быгытынан нар исте деген хырттын ден онна курутун кини тола бу эхги курдук олуксурда аягастон бар боллар Öwüsül gelle jal bu mandugalda öger tönamur amgıra mandugalda. Ulakan çistayılda atugon od öwdi töreli. Yani uçitelilda mı urok tukan binika urok dodun öwdi töreşen biz töleski nyurup tatu huntu törerup. Onu ya törejir kungal tatçır. Ürügürü öwdi töremin nada. Men böyle olur. Kanyali gör ngun min gör baca. Bijam gotta öwüsül idukta nodan gotan ayın gotan ngun gunikan bijam gotchattım. Biji tatu gosum yatta yavattu. Med gotchattı. Bi kanyali ngun min yan bisim gunikan. Биһиги бу Момар районы терелибите 9 сылыгар онна саха автономия терелибите 100 сылыгар денанан быстапканы териге район салалтатыгар улахан мактал бытын терелдетибит биһиги мактал бытын терелдетибит культура управление тыгар оннотон ток бар телте халаячыларгар бу бирикке кихи үлетере болбатак бу билген көрбүкөтүн курдук биһиги агалбыппыт ыйынан турар стенделер эти казбиди телте халаячыта казбиди үлейтере бары бейлерин кылаттарын берен туран үлелетилер оннотон биһиги Мома крайы үретер музейе экспонаттарыттан фондатыттан үс-үсчүкө курдук кериңе материал экспонат кумулданагалла. Бу манна келбет ылжыттар бөтү жокускай кортолуктактара уанна ылжыттара көрүктөрүн сөп биги Мома историята Зашиверскай корат турасылжыбыт уахеттис уяга турасылжыбыт кораппыт. Тогунан историята бар. Манна ылжыттар көрүктөрүн сөп Мома районунун бастыкы салаячыларын Мома районунун бастыкы комсомольстарын тогунан Мома районунун тыакайстватын тогунан туспастенда бар. Оннотон культурата, спортта аяр таланнах билилях жоннорбут тогунан. Оннотон урукку кемнердәге туттар, маллар, саллар барыта баллар, булта болдун өбүгө сагаттан келбит, илже келбит таңыстара, саптара, бүгүнгү киһәгаттан беге бар соқ бир самай вастыр, кыржас ытык кеһибит жоммутуттан биддестере Евдокия Николаевна Бокова бейте тикбит таңыстарыттан агаллыбыт.